kita mau naik motor guys. Mau buburit guys naik motor ya. Woi, sudah standby stroller, pedal listrik sama motor ya guys. Ntar Bunda ngambil dari depan guys, biar seru. Bunda naik skuter aja nih kosong nih. Daun mau kemana nih? Daun jalan sendiri lah, ajaib ya. Mana sendal Bunda, no ambilin dulu. Di sana tuh sendal. Iya, sana ini dulu. Ayo guys, kita berangkat guys. Kita mau jalan-jalan guys. Sok. Wah. Ada lagi. Ayo guys, kita berangkat guys. Udah dikunci, tibanin atuh, tibanin itu. Ntar matiin.